tin mania press conference khan pularo ki mabok khan ZPM hi Assam Rifle rampo an office ta na it ko ram it ti te kha asoi langa me ininga sang ni som ni panga a advisory committee on lamwal kan thut masak ber khan chief minister achera hele lamwal ram chu Mizoram ta ani ta ka wangin Mizoram ku ta omani ta intinge kan man don helai zodin kuala Presbyterian ram phei hi chu Presbyterian ta tu ning ma ya ka nga ya sin thei chu ko han ne na alut mai tu ka ngai tin CMin hul arum chanani amaro chu NGO CC lam khan in sarkar ma dei to khan Assam Rifle ram hi lak le tani chuan nimal ne na mo pol ne na mo tu ne na mo tu ne na ma ale tu ni lo tin ma kan lu la to anti awangin chief minister du dan po kha khami tum khan atlang talo chawani kha kan soi ho lai khan pula ro ti ma ex revenue minister hi kha soi ho na rum chuwa khan om ve nge chu tiang thil kha chiang tak tu zo kina ale ta linga dot chiang lu tu mi pui kai khoi sual thei tu chianga press bi te ma eng mo la soyan ching hi hoina hian ka in bot sei na pialam mani se an press conference be sam in zo wang khan kan chang am do ni chu